Tadi juga. Mama mana? Ayo di ma. Ayo. Isok ngisan telok. Isok meren ay ngoto nyaho. Ih, pan nyaho jing. Entah ma aing sok nyaho. Oh, nyaho gitu. Itulah, ari mama mana sok nyisahan. Telok mama aing mah. Woi, maknya telok. Pan aya mesin cuci kuari mah. Iyonya, zaman kuari mah serba mesin. Zaman kuari mah. Pai, serebul mama nak. Tilok daek nyusan acan. Ngejoge, istilok kuari mah. Ana miji kombae. Sarua burung jeung mama aing. Jam, sudah jam 7 malam. Ih, anjing berinik sokoa. Neng, pangbalikan ring sokol yang dua ya. Ayo bos mama rempong pakai visual. Wih, saya sepedahan yuk. Belikan sampo lagi aingnya. Ih, ayah bae sampo naon? Sampo krill. Ih, cuman gitu dia. Lain nu aing jit. Usaha ge. Nu aka aing. Hamus ge. Pari mah nganahon, Najo tinggal nyelokon, nyuci tinggal nyelokon, tinggal nyelokon pakai kipas. Oh bener. Tapi ribu kreditan loba. Sugon aing mah kitunya. Eta mesin cuci di mah aing. Menang muli orang mah menang ngaridi. Untung aing mah boga mesin cuci hiji ge. Menang pamere. Pamere saha? Pamere tukang gongsok. Wih, coba rinyuan meren. Entahlah ngarang bae. Ih, kumaha si Erik? Woi, kemana hidung boleh ring sok baik? Zaman kuari mah jing jelma. Aing ngena bae jing pai. Serebul. Tedaek nyusuan acan. Tedaek ngalak kayu. Hayang nak kompor bae masakna. Wis zamana asuka. Makin ngana zamana makin rior. Mangosem. Oh, ini laguran aing bae. Ya, sampuna. Woi, naon yuk? Kelakuan si Erik dipita malah nitah deui ka batur. Mending melina bener mah. Aing menita meliring soklin, malu datang maring soklir. Udah kaya pelajaran kue si Erik. Kebiasaan. Pai orang kai maing. Kelakuan si Erik dititah mah nitah deui ka batur. Aing manita meliring soklin. Malu datang maring aing pernah. Sabok. Sakwan. Lende, tidak gas. Kana Magicom bae. Cak ipai, sarua burung jeung mamah aing gitu ha. Kana Magicom. Geus majokom lo selai. Kana Magicom.
Magicom. Oh, karena Magicom bay. Oh, geus Morjicom ta dong krieu teh. Siap. Terus